Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Manong nemi igamak ti baso, takargak iti danum nga asideg iti yan ti babae nga customary ti restaurant. Iti aksidente manong nemi nga naibatak kat nabasa. Nabuyatan ti arwatan ti babae nga masungi. Ay! Sinalap mo ti badok! Sorry ma'am. Hani. Ibatam. Aksidente ti pasama. Ibatam. Agip ka. Sorry ma'am, sorry. Aksidente ti amin. Aksidente, sorry. Sika pala tinang pasa kanyak. Kimsi kamit lang tinangtong pa kanyak, kanang pungot kanyak, ma'am. Rumbing laing! Aging gaman ang naming yung masadeg ti manager ko iti restaurant. Sorry, sir. Ma'am, at nakakastig ang guntaway nga saan nga niranta. Aksidente. Pasensya kayo ni tiya, waitress ko. Ikadam na tanga waitress mo. Ikadam! Awan ti karbe naman yung ma'am nga mangibilin ti kasta. Agtalnakan. Iti pala nga pagtaltalnain ka. Iti damot nga makastrig dito. Sige. Agaw dito. Pumanotan. Indagdag ti boyfriend naman ng name. Ay, sika nga babae, saan tapay nga nalpas? Agsubliak to! Dili makapanaw dan man ng name nagsorry ak iti manager ko. I'm sorry. Sorry, ma'am. Elisa, hagananat ka. Hagananat, agmatikunak, ma'am. Ngayon talaga nga, itay pala nga, iparang bedya nga babae nga customer, ma'am. Iti kinaalas ti ugali na. Nga anawaan di boyfriend na. Damo nga boyfriend na, ta sweetheart, ha? Ti awag na. Gusto na. Dalusan mo dito. Sorry, ma'am, talaga. Sorry, halag ikatin, Hanggang ikatin, api ko may ikatin ka. Aksidente tinapasama. Ano nga kahit asawan na diyang aksidente? Ma'am, ada nga tamading ibunga na? Aksidente? Ada nga tapartaan na nga madi? Ano nga ta? Papagayam tingkay nang ikan ket may salaing nga paset ti ababang lagip tinapalabas ni Melissa iti probinsya ti Ilocos. Nga intay pinauluan ti aksidente. Amo yung kanina na diyang aksidente nga nakatungpaan ni Melissa kaya nakapungutan. Babayan ti customer nga masungit. Adda nabintas nga ibunga na. Padaanan nyo tayo ituloy madamdama. Kaya lagay di madamang agbiboy ata pakishare yun at video tayo. Iti page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award like in serio kaya saan kayo pa nga nakapag-follow iti page ni Paring Ray pakipalo yun ba siya kaya iti YouTube channel ni Paring Ray iti kay pakabuyaan ka dito nga video i-like you, i-share you kaya kasamaten nga subscribe kay kuma ni manong yung anay minato yung Nemi Ruiz host ti lagip tinapalabas iti Action Radio, DCJ Silawag, ngay matmatunan ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, babae iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babae met kini Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, ken ti programa tayo nga lagip tinapalabas. Pakiseriyo, madamdama inaktuituloy ti pakasalitaan ni Melissa. May sa kadagitin tayo pagpilyan, para ti pa nakapili ti best letter of the first week pa lang. First week, iti bulan ti February. Yan. Ada may isang grand finalist tayo. Hintay din ganiti panagyaman kan panagkablao na. So, panangawis na kada kayong agsurat. Tingnan tayo. Ti first grand finalist tayo ni Mrs. Rema R. Godoy. Madiman.
Ay, maday. Agar ka. Ta, apa nga madi? Tururururun. Madi. Mabitlayan nga. Napadasak na ito idin. Madigayam. Talan din si ka. Tay, kuwata nga lagip. Chararan. Yan. Ito na. Tingnan tayo. First Grand Finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni manapnuan ti panagigasang lasan. Anangawak iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip tinapalabas, ta iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangabak. Yan. Kaya ni Rema Godoy, the first grand finalist tayo. Okay? Ag-share at palang kat pakishare yung at dati ko tayo. Video tayo nga madama. Tapno, ano tayong agbuya. Okay? At padaanan nyo dati pakasalitaan ni Melissa tituloy na. Na napoluan ni Ti Aksidente. Ti Aksidente. Title na Ti Aksidente, dakkel ti kay papanan di ay aksidente. Iti biyag da Melissa. May sala nga waitress iso na, di ba? At siyempre, okay. Kahit kung ipalagip kayo sa digiti, ang kakadakkel nga premyo nga abaken nyo, da kayo ti mapagasatan nga mga abak. Kasla ka na tinapalpalabas nga 2025 Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. 50,000 pesos na awatan ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special award ngumawat iti 5,000 pesos. Imagine. Kabalawan naman detect birthday tangal daw. February 5, Thursday. Happy birthday ken ni Remelinda Ostiano Cubita. Dita kalagip, Paway, Ilocos Norte. From your loving family in Canada. Ituloy tayon. Nga ibasa na ito'y ababang lagip, tinapalabas ni Melissa iti Lucosor. Napimpit na ito ting kapanakangig. Into no aldaw, 12:30, ay ginganat alas 2. Iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Ituloy tayon, nga ibasa. Jack malipatan dedi nga napasamak ngayon bilang ko amay sa nga aksidente mano. Gabot ay super laing tinakapadasak na nakaraman ti tungpa ti padak na babae ken panang pungot na kanya. Inistorya kadananang kinitatang ni tatang nga makitaltalon lang ni nanang a plain housewife manong nemi ken kadagiti upat nga kakabsat ko gabot 5 nga kakabsat. Siyak tinauna kat gabot ti kinakurapay saan ko nga naituloy ti nagbasa. Nagraduar lang ti high school kat nakastrike a waitress iti di nga restaurant mano. Aksidente. Anit kahit akabay pananda di nga aksidente. Aging gang iti maysa nga malem manong nemi nalasing ko ti lalaki nga nubyo ti babae nga nang tungpakanyak manong. Sinabat anong nemi ti maysa kadagiti kaduak na waitress nga minsan niyas na siyak kano ti kayat na amang samo keng kuana. Apa na ta? Sir, good afternoon. Dito ti menu, sir. Okay. Kabayatan nga agur-orderak kahit ko ti tagpadispensal. Iti inaramid kang ka ti ex ko. Ex? Anya? Girlfriend ko di may kam dito eh. Ngayon ding aldaw, insina. Ala sir, ala, gapo kanyak. Gapo di kasi ding aksidente, insinam. Hanga gapo ken ka. Alawan, gapo ka ding aksidente. Nga, naipatam di baso, kat nabasa, jay. Bado na, kat impakita na tipudno nga ugali na. Nauyong. Diyak paguro pa na kasi diyan.
Idi ararmat iso na nakasaya-saya at napintas. Madayo nga anap yung pinas nga abang iso ng siyak sir. Simple lang ti bagik, tilangak, simple akla tao. Gabo ti kasdi nga ugali na iso gabo ng insina. Tala, gabo ka dahil ng aksidente. Gabo ka dahil ng aksidente. Nagsubliak tapnok pati dispensar. Kentam tumamok tinagan mo. Melissa, siyak mati Ruben. Kat nagabrasa kami manong nemi. Kat nariknak ti barak lamuyot ti dakulap na. Nagdalagudog manong nemi ti puso. Kastoy ka diti kay papanan, kan kahit asawan, ti resulta na ng aksidente. Tapno isina na, dinubya na. Kat baka siya, iti sublat na armen. Sa bagay, gagangay matlaing tilangan naman nung mas gagangay matlaing na tao. Ngem, adumat na kita gagangay, ngem di mo amo. Saglat millionaire da. Inanal pa yung manong name iti cellphone number ko ket tawagan na nagnet. Kahit ko nga mamuan, no niya pwede kita dado mga detalye at ibiyag mo. Melissa. 5 ka mga kakapsat sir, sakti na una, nakurapay kami, makita talo na nga ni tatang, gagangay lang ako swipe ni nanang. Ano't ambisyon mo? Nagbasa ka, anong kursot kahit mo? HRM. So, aron nga, trabaho kitiwe ang iti restaurant. Kaya't mo, tulungan ka nagbasa? Sir, Ruben tinagan ko. Ano na, Ruben, sir? Ikanan mo di, sir. Ruben Latan. Ruben, alagad, panunutak pa ya. Kan anya ngamin ti supapak na nukas pagarigan tamayatak. Manong name sagbay ngay manugutak dimteng ti ex ni Ruben iti restaurant ket siyak ti kayat nga namang sawang ken kuha nang saan ko akinaya. Hindi makapanganin manong name ti amok akit rumwaren ngem imasideg itayan ko. Hoy, babae. Melissa tinahagan ko, ma'am. Melissa na Melissa. Mabalik ka di kasalita ka. Ma'am, no personal nga banag, saan nga mabalin dito nagti-restaurant? Oray naklangin na marumwar, alas 6 tiya off ko. Sikat mga isuro ka niya. Gapukin ka. Inchi na nak ti boyfriend ko. Hanga gapu kanya, ma'am. Gapu iti mading ugali. Siya pwede sorong. Imasadag ti manager manong nemi. Hey, what's wrong? Ma'am, no kahit no ti makiapa. Saan nga dito eh? Orayam nga rumor ni Melissa. Tama ka mo ito nakasunod pa pagtungpalan ti apayo. Rumor kan, ma'am. Kahit no ti mo kaya, ti rumor. Ibilin ko kini Melissa. Nabalsan na ka. Tungpain na kamat, pungutan na kamat. Papada kayo amin. Agpapada kam nga na imbag, ma'am. Sa kalat dakas dito, so rumwar kan. No di ka ba na rumwar, ay bakdi gwardiya, tapaguyod ka, tapno iruwar na ka. Pinmampanawan manong name yung kumuskusilap, kinipang pangtanak pa yan, nagananad ka itiruwar, tanong makita ka padung parka, kung kunan. Manong name na alukoy nak ni Ruben. Iti na minsan nga tinawagan nak manin. Ay, mayat kan? Imanit subapak na, sir. Pagbasahin ka. Siya kayat. Ti kayat ko, siyak lang ti pabasa di bagik. Nga tapagtrabahuak nga mahirapin ko tagbasa. Okay, asti nga rad. Agikat kahit ti trabaho, tagtrabaho ka kanya. Ha? Ada groceryak. Kahit dada nga grocerya, ada kantin na. Nga bayatan nga agur-uray, mayroon na nga mabisin, iti customer, ag meriendada, ti aldaw, simple nga menu nga, orderan daw, nga simple nga pangaldaw. Sikat mang-manage. Sweldoan ka. Kahit dada nga sweldoan, isot arawatin nagbasa. No dumteng before di oras ti parangbasa, napangkagbasa, adamat mang sukat king kay di kantin. No sumangpet ka ti aldaw, si kamaman ti sumublat, mapangkagbasa ti malem,
Ket mamalpas ti klase, agsublikan tumat manen. May isa gagahayom nga businessman, nakasimsimple ka, nga may isa nga magayam nga, negosyaan no businessman. O mahal ka di ko nag? Sige, umanugutak. Kaslanay kan iti barungan nama datatang kininanang kan di kakapsat ko manong name. Nga babaen kanyak nga inauna, nga anak da, siyak ti mangitang ay tiya biyag mo. Alag peso. Nagbalik na ka na siya at nga mangmanis ti kantin, kat mapanak agbasa, manong name, siyempo ti klase. Aging ka nga dyan nabupuutan ng sinong bata ko, ti panagaran ni Ruben kanya. I love you too, Ruben. Ngayon, please ang gana lang ti anak ko pakin bisito, tsak pa kayat nga ko, okay lang. Maawatan ka. Nagdadwarag pa yung muna. Kaya di ambisyon ko, arapahap ko nga may patagder ti hotel and restaurant. Wan, siyak ti mangipaunan. Siyak ti agpauna. Siyak ti puunan. Sikat ti mang-manage. Hating kapatid, hating hati. Di mapastrek pagbingayan ta. Ruben, sika, itin sagot ni Hapon Diyos kanya. Kada kami asang kapamilya. Sika ti resulta na imbag nga bunga di aksidente ka napasama. Wan, kapag di aksidente, insinak di malit ugali ng girlfriend ko. Kat nagayata ka. Nga gayan, agayan ayat tayo ta. Kat namnaman, tulungan ka, agtinulong ta, tapno ni kasta kat matulungan ta, dagiti kakapsat mo. Hindi agradwara ko manong name in 5 peso ni Ruben ng ipas dagiti hotel and restaurant kan manage ko, kat nagbasa mat nga naggandan dagiti tuwa kapsat ko, na nagradwara din ka high school, kat hindi agradwara dan iti ko a kolegyo, manong naming, siyempre, isumatan ti panagkalay sa amin kini Ruben. Ni Ruben, nga mang-manage ka di groceria na, ken siyak amang management iti restaurant ken hotel. Nagturpos amin, dagiti kakapsat ko, kada damat na napintas nga ta, pamilyada, biyag da, manong nemi, at datatang gininanang, ni Bunso, iti nabati kadakwada, pimintas mat ti balaymi, kat napintas mat manong nemi, ti kasasad datatang gininanang, tanagbalindang empleyado, iti restaurant ko. Dahil nga ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman naklaunay, iti laing mo nang ibasa, kat sapi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada ginipadak nga nagdingig kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Michelle, iti Ilocosur. Thank you, Michelle. Apay awan. Tarararan, apay jakin ka. Thank you, magkada kita nagbuya. Aya? Kaya't siyempre, papagayam mi, adadan to na pimpintas, tingkay, napimpitas to ngayon kay Buya and Kandanggan ti lagi pinapalabas ni Melissa into no Aldao, anyo pripatan. Ni Lagak Leonard, nagbuya ka natin yun, ni Erlinda Pante Rosete, kaya daduma pa ka nagbuya, thank you na kayo, nagbuya, salamat. Kaya rin tayo i-acknowledge, dagiti daduma pa yung kangkanan nga mang supsuportar iti programa tayo, nga lagip pinapalabas dito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencia Award kan ti YouTube channel na. Pay, sabalit ni i-share ko. Ay, sabalit ni i-share ko. Sandali. Hi, thank you kini Ramil Balyesa iti New Zealand. Thank you kini Lina Villanueva iti Hawaii, Roel Cadawas iti California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Francis Payas iti Cagayan, Feli Casar iti Atalingaan na proper Lawak City, Benito Calica iti Quezon City, ni Lagak Leonard iti Lawak City, nagbiboya, sige. Ni Bernalyn Aproilan, Ronel Ramos, Erlinda Estabilio, Erlinda Pantrosete, kaya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Pumakadak nga rin, padaanan dak madam doa, dir manong nemi nga programa, iti page nga dir manong nemi. Akikita ito. Thank you for watching.